أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف إيكاو غمجو هنا إبهاتي جوكان يتكف بطبيعة الحال مرشيلية أو مريدونجي هرما برنامج هاتوينو إيكاو غاريساناو رفاني قراءة رسومي فكرة أساسية ونما وتكف إيكاو هرجو ساناري فاني أناني زمبابي بعض إذا أفكار إيكاو زيواريدي هرما خطبة يتكلزواني رئيس وهي الدولة جوزي إلى كادل 12 نوفمبر هو موزيكاو دورلونو ونو الدولة هاتو يكو شريه وكاتي كاو ريبيتسي محامينغو ميتسانو كعضو كممبر وكاتي كاو رنجي هرمي الناسيونز يوني وكانت محفلي همادنا منمزي جواو هرمين سياتو كوموري لأول مرة كيو مرة يامادو زندونغوزو زيجيريو نايو فكرة مهمة بطبيعة الحال وادوادو شلزاني تاريخ منايو مهم إجو تسانغاني تاريخي ليو باساينو نزابيرا نو إلي واندوا سوميزي درس إكاو دو زابيرا واندواجو شنdawa puengayo harima ze wakati kao dorijao odo muhimu wa usoma tarihi odo muhimu wa usherehi wakati kao daula ibiri harma munataf au ibiri harma marhala ilayka muhimma harma insiyahao lidhalika sio hanzara angaliukana tarihi yu muhimu usome tarihi ولكن جزء يا usome tarihi lazima ndo isome qiraa naqdiyya bimana kana wandua critique mbabe tarihi namna ajeri tuko critique tarihi rangaliza kiri rifanye taazizi ya hazo rizidevelope rangaliza tukiri rangalie namna nize jawani burjoshinda rengeze no ili wandua waswili harma ila hadaf ikao duyorita hao riwaswili yode hadaf الاساسي ya usoma tarihi haina daula harma siyasa karjahana laboratoire ya ushindari ndira do fanyaze ndongo rangalie kainu njema hau inumbi inunge jori fa kenori fa laboratoire kao he harma siyasa yode tarihi lidhalika tarihi harma siyasa yo muhimu jiddan harima heni marhala ikao الدولة ngevirao ولكن هنم ريكاو هادونغو makalima he rais wa الدولة wakati ya korongozo wa Komor yarongoshi lugha ya shikomor ujulahidhi ukana ngabo fikra asasiya wa Komor ngabo akhta ngabo jambaje kalima ikao ljuka khafif ngabo khata ngabo jarima la kidiplomasi ikao liviti wa harima khutba hira iswa he dawla na yo للاسف الشديد au lihusni alhadh habahati njema dokana kabati media za he dunia ikaongwa uharima insiyahatu wa filmeo warengao izo raisi ambao wazitambaza harima dunia sha ijokaba sainu insiyahatu ngasi harima karitha ngasi harima tab ya kidiplomasi ngasi harima tab na bombe sena mna njofe siri makalima hamanda ayo dokana serikali ya hatu ngesimgujo wa ukowa ngona mushkila asasiya haina mna nkawa mdungu somo ze fikra za hao dokana ngabanzo wati lobaya shaka sukiri wananti ngona akili inji wananti ngona subira inji lidhalika mono hamaira iswa daula hawe serikali wanzo wati yebaya harime dunia na wo kwati harima o mustawa u ngarjo uvirambabi harime makalima yayo mmone janibi kao dona dunia itekeleza harimo makalima hera iswahe daula harongwa fikra zinji tina urongwaza fikra kaudi ya zirongowa shamjo angalia ze janib ikao ngabo mushkila asasiya reelezo mushkila huo amma ze janibu njema ikao hazitekeleza izonga job ziransi manam fikirikana wa Komori waelewa umahalani yeye ya kohtaha ya hadisi harima ze janibu njema ikao ngizo harima ensiyatu وبطبيعة الحال كباتين باهندوكانا يو خير مطلق هاوي لا شر مطلق وتوكا خيرهون وكان شريهون بطبيعة الحال لذلك غارجوران سيزن جيما إذو إكاو هزيفنبوا مناسون سي بيار زيجوا رزيكوبالي جانبية هازو
sharangalio banukanga bo mushkila asasiya riansaneri riunishio bani yabo shelea wandu ikangwa daona ye wa khasatan da wala andu ikangwa mlao shawiri wadufanya intibai harma makalima hamanda yai wa khasatan do wandu ikangwa manzishi yao ye khutba ya je rongozo wa Komori. Yo fikra muhimu jiddan jiddan. Wandu wakobidi wafanye itilai harma siasa ya dunia warukangwa una uwezo wa siasa waekao ngari wanaokanera iswa he daula harma siasa he dunia ngabo naqs kabir harma masala hiyo. طيب رئيس وهي الدولة harongwa fikra muhimma jiddan wanama watukufu. Fikira hiyo hamba ukana hahadisizae raisi Mfaransa ukana yasome na Angleteri na Maurice namna ikawa wajiri mahadisi hata ziwasili natija ukana Angleteri hanrejeza ila jazirati ya Chagos ikawa yo ya Maurice ireje harma ila sulta na ilaezi ya Maurice. Kama angalia fikra amani yo mushkila asasiya wa Komori. Rais wa daula hambiera isi Mfaransa ukane yasome na Angleteri. Sisi daula harmwe dunia na yodi yorjo hadisi harmwe juzu ya bili mahadisi hanu ya hatu yanu ngabo mushkila asasiya wa Komori. Kana ladhimu de bona bokana ladhimu relewe namne dunia ni ya kansi relation internationali namna gharb ma europea wafikirio sisi namna ikaonga fikirio si Afrika neze peiza satena. Rais wa daula ngwambiwe Mfaransa ya somene mu Angleteri namna washindawa waswili harima mwafikiano dona Maurice warejeza ezisiwa za Maurice. Nari fanya aksi ya sual. Nari change sual la riuzisi. Zabari indera iswa daula Mkomori watusoma na Maurice. Izo Maurice wafanya washinda wakinaiza Angleteri. Monsi. Wewe ngwanzwera isi Mfaransa ende yasome ni Angleteri. Zabari ndi wewe Mkomori utwenda wasomane Maurice. Fikira asasi wa Komori. Kazo ankili wa Komori rihadisi yomonsi. Ya vili hal sisi ka daula Komori ngasine haki renderitsa he daula puissance riwambi ukana na mwendemo asome harima daula puissance hal hada yajuz harima ze relation international wa Komori ye daula Komori ngasina daraja ya haju ukana garandora donika daula puissance conseiller yende asome na daula puissance ngamuna ukana yo ya juzu fi harima ze relation international هذه كارثة وكمور بطبيعة الحال يتحمل مسؤولية دو واندو كانوا لاو شاويري ni rais wa daula manao wakobidikana wasome relation internationali wasomeze adabiyati ikauzo ujiri harima ze relation international. Yo masala ikayo ngiona niqashinji harima masala hiyo ngarjunji baadhi ya detail homusonikao dorendao hiyo. Sanganyene fikira ya bili ukanera iswa daula hahadisizema Israeli ukana ketubidi muweze daula mfukare mloda nyina wo no ilimjojo yenshini haechi sidanzana angalie sondukana era iswa daula ya ima ngwanzo mruya mrwaliye daraki katsuhunra hadisi de merope kwa jashinda habahangwanza pushema Israeli walakin izo na jotamani kanga wumru yanzu ya roli daraki shati te daula Komori harma mushkila la talab ma Israel. Rais wa daula utsidote za dawana Israel ngazo kena siasa haju ngeufanye unji harma tera ya hao bawala tiwanrika ngo fanya umza sisi kartu munda baindura hala abo henimba ndongo titi jo fanyabo wajori kishe wandu Komori walati wanrika ngwati yawe kanuni ya dunia harmusani hao walati wanrika unanogo siwazi yao harmu dunia falidhalika msijarjiti ya harima siasa ya haju ijotongeza daula hatu irikishiwa
jotilo harma masha enianzo ende akhira mnende haeche watsina ukana hasasabibisha dawla hatu Komori harma mushkila asasiya. طيب yo fikira asasiya. لسؤال الأبيلي إكاو مهم جدا وكومور. هل سيسي وكوموري يحكي كان رجري فراي كان دابا هاينو رابطة ماها منغو ميتساني رلونا ومحورية كان نغاسي هرمينا سنزوني وبالتالي غارشونرو كان نغاسينا حرية غاسيما أحرار وكان نغاسي هرمينا سنزوني أبو بحسي رندي أما حرية. لا مش بهذه البساطة. غابو مشكلة أساسية وكومور غابو مشكلة أساسية وكان حرية جزء وهايو دو كان wakati kao jomilike قرار yaha ho wewe wakati kao wewe ka daula ujoshinda ufanyeze tanmia ni maendeleo watsina ukana hambakana ngondo wame ntahur wakati ujoka na hurriya wa kweli do wakati kao ngojoshinda usomese wanansi wa haho wasome ujoshinda watashiye amani watashiye luqmati aishi yao maisha mema wakati nga tuyamba kananga uhuru sho wakati kao shaula shahonga jola wa Faransa wakati kao kutushinda wende sase muasasa za hao la dhimonde watahema imarati waje waende size aeroport waje waende size douane ye poro waje waurengezeze hoteli waje wausomezi wanansi waje wafanye biashara o wa Faransa waje waunike shahula waunike mapesa. Aina alhurriya ya jamaa? Aina alhurriya? wana matukufu furia ngoda ya fikra muhimu wa Komori. sisi renge uhurriya wahatu walakin ngasihama karjarenga uhurriya hada للاسف الشديد wana ma Komori bas na mahamengo mitsano natihu fil ard حتى هذا السعين بعد سيد محمد شيخ نالي صالحي كابجاجا مشروع حقيقي يهي الدولة هاتو إذا جاوب سعينو بي حكي حديث لا يسمن ولا يغني من جو. ماذا قدمنا لحياتنا سيسي وكومور بعد ما همينغو ميتان؟ ماذا قدمنا لحياتنا أو غرجوين داران بيه دنيا وكان سيسي ريرنجي وحرية rikansi ngari fetiyo rijeramia wanansi wa he dunia ukana shinu dizorafanya harimaye dunia inu wa hau muqra'u kitabia garjuambia wa Komori hindi kadaula garjuambia zensi wanadamu hamadasi ukana madha qaddamna li hayatina sisi wa Komori amrabi de contraire wallahi sisi engeo ngasi eze dunia walemewa leo ngardora menye leo ngardora ila mata jiko baki enamna hii fikra muhimu wa Komori. طيب aina alhurri leo yantiyahatu wa natsingwa fao muashirat wa ho faqr wa ho fukara ngohe yao zenzaya ngizo zinji Komori mabade nga umenji Komori unono kwa uti Komori msomo kwa uti Komori izo sonti pia kaziti na bonga do parsakanera iswahe daula wajiri ya view ya VIP ngula lo haruma hoteli za VIP ngufanyo misafara ikao la ya'lamuha illa Allah halafu ye dunia ngwatsimwangaliera iswa hatu wangalie shabu ya hatu ya Komori enamna wafao hanzaya ne namna walora fahia wa he serikali ya hatu ya Komori. aina alhurriya wa Komori yabo hurriya ngodao yabo ngari ihtafiliyo na rambiye wa Komori rambiye wa nansi rambiye dunia ukana hau muqra'u kitabia ukana sisi ngasi harima hurriya namnaji wana matukufu hur nabo kutumilike kuti yao hur kutumiliki ayi shay hurriya ngodao wa Komori. فكرة أساسية ونما تكف هرما مسألة. طيب فكرة أساسية لو كان رئيس وهي دولة هرونغوزاي وزيري وهذه habari zo bonze
ukana basaini wambie wandu he harmwe sifara madhamana ukana wadweleze culture yatu ya Kikomori. Yani الآن بعد ما همينغو ميتانو الآن دابو ما دي سلام كان بانو لا ديموري ريهنتي ثقافة سياسية هرمنتي هاتو وكان مانرادو انزنتي هاو ريدو ديالوجي واتزيما الآن بعد ما همينغو ميتانو يكاو ناتيه في الأرض. طيب سيسنا سينا سفارة لا تقدم شيئا كارسينا سفارة وونزي إكاونغا مجوانغا ليوكانم يعني سفارة محترمة بطبيعة الحال. لا أبدا. تمالا نكانغا بجو فانيو اكتيفيتيز أو فانيا تعريف يا هي دولة كوموري نو مشكلة إكاونغا سينو موتسي تي سفارة إكاونغا جو سيديا رؤية يا وندلينتي أبدا ما في أبدا. Si de safara ikao ngizo bonze ikao la dhimuri do saidiwa dasi Somali warishindi, Somali warishindi, Djibouti warishindi, Wakomori safara hatu karna ushindaribu safara mahalani eka karja par samru yarenge engagement aina alhurriya jamanga manzori yanshije wanama watukufu. Hada mushkila asasiya Wakomori, mushkila asasiya. طيب قصنا زي أمباسادي ذاتو زيلوبونزي لا تفعلوا شيئا لا تحركوا ساكنا حلف نمنا جرجوكو هانسي ثقافة سياسي نبو واندو والو هرمزي بلاسيزو سيواندو يكاو غالبا وينجي وهاو لا يعلمون شيئا لا في السياسة لا في القانون الدولي ولا أي شيء. فاقد الشيء لا يعطي كنو ممكن يشهاري تساهن مبوياري نيكمباين نابو كاتسينا هذا صعب. نجنو تساهوني كذهب ونابو كاتسينا ذهب لا تعطي شيء. يفكر أساسية وكمور. لذلك الرئيس وهي الدولة رانزيا بحينو نابو وانروا دي سولاموها لثمور لاموه تماما. أنتم نيكاني مثالي وكمور لما قال السيري مزين فكاري بعد نظام يهالي يا دانguha mashababi warenge daula hao na mangaliba ni Syria dio abasain mezimfukare basi ze safakati tijaria emikonsi yafanyo ye waziri wa khariji ya wahao hajua halenge no rememi wango ensi hawa basainu wasaba fanyiwa safakati ikao banuna mahamili yode de dati ya hansi wakana ladhimu Syria rende hama Dubai مخطط يفنيوا ما بير دو فون زي شركات زونتيبي بفضل يا هي رئيسي وهاو ni waziri wa hizi habari zovonze wajokana ungo una daula wairushea mikonsi hao ni maber de fond mikonsi neze daula wasomo wa unafika asasi idik namna kama ungo harma hurriya yode namna wakati kawa nuanzo endelee harima obonzi. Fikira sasa ikao ikafikira khata jiddan wana matukufu. Wakana rais wa daula ngwelezokana mengoni mweze sababu ikao Wakomori ngwaro hao wende maure kwa sure jei dokana mandoni wanduko jadoni kwa visa. Alafu kama wende maure mrujo urejei manabonge na tomaka mjor dareje la mushkeda. ليس بهذه البساطة أبدا. كاباتي مكوموري جو مكانا غودو ماوري وكانا غودو يندالا وليمدورا ديارجي هذا أبولا دي موري فاني فحصي عنكي ليه بوانا ومانا فيشي شاي واندو ماوري وانغودو يتاهي مايش تكادو كانا وني كوا فيزا رجيلا كانا وري جارمي جهنم إكاونغي يوكوموري هرمانزواني ngazija na mwali shangu joro henda yani ngujo ambakana ngutawa harma maut ikao keti muhaqqaq yende harma maut yendwa jina yadunge japawa yadunge ndini no ilia wasulia tapiliero mahamingo mitano kartushinda ufanya ayi shay Wakomori bitabiati alhal. طيب izo nambao banu amfikirikana ngizona tashaum harma mas'ala na yubi tabiati alhal izonduko ikaonga zitabisha wanansi
ngaziritabishao si wasatsen harma masala hii. طيب no ilire nje hadisini hakijani ikaunge joka akademi ila haddi ma بطبيعة الحال rifanye rabot nezijiriyo harmensi hatu na wala madhamana ikaungwa uharmensi hatu watoshinda welewa ila namna he siasa ilo harme dunia shangwa singo fikiri kana bala mwekamdu harenge mansib ya wazir mustashar bala khatama al-ilm harende haja nabiyullah al-khudr yani allamahu Allah min ladunhu ilman وبالتالي يبوه هو يعني يفوق الجميع. لا مش هيك بطبيعة الحال. سيدنا مني لازم نري وانا ما تكف فكرة أساسية حرم الدنيا وانغو ما باقي مايل غابو والو كانغو شمال غابو والو جنوب دي سود سو ambakana de غرب de Europa wao na Marekani ngabo wanu wasa atsene kaungwa wo kharija he Europa abodo warabu abode mafrika de ma asiatique lazimuri elewe fikra hiyo wa khasatan dasi ma Afrika wa khasatan dasi wa Komor lazimuri elewe fikra hiyo juzu ya hizi relation ikaunga mjozi ona harme dunia sisi rilo harme tarafi ya bili kau karsi harme Europa sisi si uhansi wakana sisi tabia sisi watuanwa bihadha almana sisi watuana sisi tabia si udunga wala mana hadhihi alhaqiqa wanama watukuf lidhalika ma dhamana watu namdelewa بطبيعة الحال. طيب فكرة ينجو جورن كاين دي نظرية الجنوب de theory ya he sudi namna je wo wa kuangalia Afrika namna je wo wa kuangalia sisi mafrika namna je sisi mafrika kuangalia Europa tina urongwa he Afrika shamjo urongwa ha juzu basit ikaude dawla ya hatu Komor no ile madhamana wa hatu washinde wakena fikra asasi harme masala hii swala ngilo bana ikawa mjoluzi sawa Komor wanama ikaonga nyibana haumjorishili hal wewe ngono kana sisi ka dawla raka harma ukolo ikao sisi tabia ngasina hakiri fikiri ngasina ila haki ukana rikensir do fikiri wabitali jeruhu juhe karais wa dawla mbekana wazedani ke nasiha Macron yediani ke nasiha Angleterre yediani ke nasiha Netanyahu yani fi shi yani madhamana wa hatu hama wandu ngunu kanganu wala shu mushkila asasiya wa Komori ikakutushan dawa ile wazi relation kana baina aljanub والشمال هو مشكلة أساسية فكرة أساسية ونما وتكوف wakati kawe rais wa dawla huendehu tekeleza konseye wa rais Mfaransa yatuhujibu anta yajib an tafham ukana ye nadhra wo wahangali yao anta tabi' anta la tastahiqu alhayat bitabi'ati alhal wewe tabi' yani wewe mtwana sisi watwana wa hao mtwana yeka sine haki yambe ukana wanzu yatu konseye yode mana watu hujibu yode mana Angleterre yatu hujibu yode mana Israel yatu hujibu watodas mana wao nukana yani شو ماذا قدمت حرمي الدنيا بطبيعة الحال الفكرة أساسية وكوموري هذه الحقيقة أوروبا قدموا نموذج وقدمش نموذج يا دولة دي نيشنستت ميوناو دي الدولة القومية زي دولة مزيوناو بسعين هنا منيسورا مناو هني دولة إلونا فرونتيري إلونا سلطة إلونا رئيسي إلونا سيركالي إلونا بارلما يونا بودا جيولا يودي أوروبا دوي كادينش قدموا هذه النموذج يفكر يا دولة سيسي ماذا قدمنا
نحن لم نقدم شيء أبدا. sisi Mafrika Warabu amambo do Warabu na mtowedi na Kiislam mwirensi mbali do Warabu kafikra no Mafrika karja kadimisha ayi shay harme fikra ya dawla bimaana dawla mvubo dawla ikaunga mziona wa basainu frontieri kanuni dawli na hizo zonsipi. Sisi wa Komori alhamdulillah sisi ambahinduri kadimisha au harme dunia rogo mbili ngari kadimishio ma muhajirin ikao sisi ngari towa ma muhajirina wa roho harme tiatu Komori riwa biha Europa yode menduri kadimisha au harme dunia ya bili ngari kadimisha na mudhaj ya unesa ufukara na ufisidifu harma dawla warungwa fau hanzaya kabati na bo raisi ngwa ishio harma rafahia wajirio amviyo fisa saa nzima wanama watukufu ngeliwao amviyo iliwao heni saa ngeliwao hawali ya 10,000 euro 10,000 euro ijo ushinda iwasuli harma 25,000 euro fisa harma saa nzima na bo wanansi ngwa fau hanzaya. مشكلة أساسية وكمر سيسي ماذا قدمنا مهاجرين دي مرفيج واتسنغو طولا يا إما وجوندا ماوري أو ودونجي ما جابا وحتواجوك وسودي أوروبا. هذا الذي قدمنا. كيف يبغى جوكو أمبكانا سيسي ناسي حرية لم ناجي فكرة مشكلة أساسية وأنا ما تكف بطبيعة الحال. فكرة أساسية أوروبا wo hata enamudhaj ye mwanadamu ikao hasomo lazimu warifanyili yemdu ikao wazeso. Mimi wewe na wasaya na manyanyasi zabandara tukansi Komori so mafi enamudhaj ya umsomo Komori yoti ya hatu sisi lazimu rohebonze ndera tahe umsomo bonze de rais wa he dawla wa hatu wae wakati ya shuru kana lazimu ya hunde msomo kajabaki Komori shajuharu nge juharu ende yata himso بطبيعة الحال. طيب يبغوا جرامي كان تجربة أي تجربة نتحدث معها من قميتان إلى الآن وكان سيسي لا نقدم شيء. أوروبا ودوافanya صناعة البشر wafanya intaji mkomori wanzo somendro kunobaki Komori shango juru habo wanze wende Faransa wende Mao wende mahalani wanzipi hasiba budokana hindi la tuqaddimu shay anta kadawla kutuqaddimisha ndoko hata falidhalika kabati mrajado wamekana narshukure Mwenyezi Mungu rishukure shetani wa ila ama masala هذا مسألة يعني لا يسمن ولا يغني من جوع يفكر أساسية. طيب أوروبا إكمل زمان قاليه إذا كان وقدمشاو بين بيبراو شروط استخدام البشر سيس سينغار قدمشاو هندي سيس zabarini ndi Komori wakati kaunge Komori katufanya intaji katu produce lati fikra walati ilmu walati mbahinru shayero habo nze ngu produce ngu rende ho Einstein bonze zabarini wa Komori si ambakana shurutu istikhdam des conditions ikaozo hansiwa no ilinjo hunda faida ni mwanadamu odo azihansiwa shatindasi سيسي مريا سوما في جزر القمر للأسف الشديد ولا تمرو لا قيمة له أبدا وتمرو كونجنا قيمة هرمو مجتمع واحد كارجانا شروط استخدام كونديسيونز أومية ريسوسيز مانادام إكاو لازموري هندي فايدة ناي سيسي دي دولة يا كوموري إكاو سيوتو وما بيسا ريليبي مافوندي wasomesa wanansi wasomesa wana hata waswili harima daraja ya kubidiru unde faida nao liwambia kana albahru amamakum wal adu waraakum ya baharitiyo ya adingo dingoni manyu do fakiri
no masikini no usiki na mdunge bahari haumdunge aeroport mjue mta na we daula siderlo hasara sisi ritoma pesa libi wanduranzi sepe hata wanansi wahunde baki wasomo universite karsonda faida nao mushkila asasi wa Komori mushkila harma ejani wi juzu na hum mushkila kao sisi كدولة بطبيعة الحال mono harmale bunjilwe kao rais wa dawla alihudhuria laka Brazil juzibanu namna ya njia Lula da Silva wadungana lam yastati katato shinda ya muzisa Lula da Silva ma hiya tajriba daila experience ya Lula da Silva yafanya hata wakati ya ka prison ema Brazili wa mtoa warudi wa mvotira iswahe dawla wa Brazil limadha sabari hindi lokana Brazili akadimisha na mudhaj ya ufanya islah ya ho mujtama ya urengezo mujtama lam yasalu kataso muzisa kana namna jerjo ko hunda faida na experience wafanya watu wa mujtama wa haho wa uhansi harima namat ukana wendelea usoni wandoajo shuhudia ukana ye tajriba na experience ya hansiwani Lula da Silva irende ha mithali ya usomesa harima zensi ikawa nzo wendelea usoni irende ha mithali jenam na Malezi ya Muhammad Mahathir yarende ha mithali isomesi wao kabati mdukangu somo science politique ya tojoso mesiwe na mudhaji ya Malezi kabati mdu somo science politique e kaka no ambilwe na mudhaji ya Lula da Silva kabati mdu josoma science politique kaka no ambilwe na mudhaji ya Nelson Mandela na Nkrumah na Thomas wa uonsipi zabari hindi dokana innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda wala haqiqa wafanye shurutu istikhdam deze conditions za urumia ze mawaridi kao gizo harimwensi yao na zila maadini zilo harimwensi yao endo beti joshinda kadi harimwe daula hatu mnasujajadwa usio wakumo na mre Mwenyezi Mungu ndo shukure nemba madha shu baden yani ngejo madha sayataghayyar na sisi wa Komori bitakdiri he takdiri yangu ntujua kangabo mkomori ulona mushkila wahidina rabbil alamin ana njao na mkomori ulona mushkila wahidina rabbil alamin sayujur domta hakana shukure Mwenyezi Mungu hawinda do abudi ya Mwenyezi Mungu sisi o mushkila lon munga sina mushkila ukana da sine dawla ye dawla ikawa irende hake tuti ya amani shadi zidisha ufukara harmwensi hazila tasarufati kaudoriziona wakomo na hiyo mushkila asasi wanama watukufu wakomo lesu alangi loban hal ngejo mkinishi hawewe tabia wewe wa kolonizewa ufikiri ngejo mkinishi rahawo jaroha harmo kolo wafikiri lan tastati كنو ممكنش غدوكو فكري نمناج بطبيعة الحال مشكلة أساسية ونما وتكف في هذه المسألة بطبيعة الحال طيب كم دان زمان قال لي حرما زي مسائل زينو كم دان زارين جهر ما الثيوريا رياليزم يجوهم بيقنا أنت لا تفكر من الذي ممكن قوة يجوش ندا wewe harima ya nidham ya he dunia harme siyasa ushinde ufarudishe ila fikra ikaudo uloniyo na bonga nzoke na kuwa nzoke na mvu ya ekonomi nzoke na mvu ya siyasa nzoke na mvu ya jeshi nzoke na mvu bikul matani kalimati ya mvu sisi wandu ikao aeroport ya tuladhimini kwa wajen ka siwanza pasha ladhimundera tsahamvi ya kijeni yani shudar إذا بكي شاهد لا شيء وكمور لا شيء بطبيعة الحال هن وقت جو كwanza ufikiri wewe ka ukolonizewa ngo dofikire namna wala wanza wale ukolonize بطبيعة الحال yodi hamishi joni kiwo harmaze anzima
ikaunga mjouzi wana andhima za kistibdadi za diktaturi za andhima za kiukolo kwa naunika nafasi ufikiri abadan yomba biyo dhafi rasika ant kunauni kwa nafasi ufikiri kunauni kwa nafasi wa mbendongo hata umathilishe nafsi yao kwa nauni kwa nafasi lidhalika yajib an takuna aqilan ukidhaki ukiujue na mnaujoko jue harimaye siasa ya dunia no parsemba bia hao ushinde uyenshi. هذا فكرة أساسية وكمر بطبيعة الحال. Uislamu ikawa ndio amini وكارو أنزارو تيار مازي ريلاسيون انترناسيونالي هذا حاجة تاني بطبيعة الحال. من الإسلام أنه كان التابع يجب أن يفكر وحتى وكولونيزي ولا دي مفكر. لذلك قام جو الإسلام تحرير رقبة mbuya wakaufanya dhambi shawe usamihilo la dhimutowe mtwana hasibabu dokana wataha watowe utwana mtwana fikiri mtwana ke juzu ya ho binadamu harme maisha yode namne nadhara kislam shaiyo harmeze relation internationali la makanata lahu yoko nenda doambie wa makroka salli ala nabi ما راح يرد عليك اصلا. هو اللي وامبيه نتنياهو كصلي متومه وين هذا ما في. دائما اكمشي هرمال كلمه لا رئيسي نابو على فكره انه اللي صحيح شي فكره ايام كان دوله كجهنا منزاني ولا كجهنا عدوي دائما تديغولي لا 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 وين ديغول وين هذا وتشرشل des premiers ministres de rais wuzara Angleterre Churchill wakati wakaharmu ya deuxième guerre mondiale yedi kwamba kana Angleterre ke jahana daula manzani wala daula adui sha Angleterre hana intere wala isa si digol lidhalika nardokana rais wa daula wakati urongo wao nganzo fanya tahaqquq ni maalumati manawa ko moringo hoshili yao warengawe zo wambao no ilis juwanika maalumati mudallila yufikira asasi harma masala hii. Lidhalika Mwenyezi Mungu harambia ukana hindi wakati ya kuonekana lazima heni mwanadamu yatukuziwa bekinga wana mfuma kana tesifa ya wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi' ma alfayna aba'ana. Mwenyezi Mungu hakulaumu watu wa mandawa do mushkila lonu sisi wakomo. Mwenyezi Mungu harinika namna ukana rifikiri ridunge izo ya rambia rifanye tahriri za akili za hatu rijirume shasisi daula hatu kwa swambe namna hii la dhimurnike imarati ya aeroport wajiwa rendesi la ngarrejezao za akili za hatu ma alfina abaana rinike wa imarati rinike wa Faransa rendera mei rendera pare وين العقل وينه بطبيعة الحال. هذه مشكلة أساسية. لذلك يعني يمنكنا كيف نتحدث عن الحرية نمنا جرجرا بكنا سيسي كسحرمو حرية سيسي نغارفانيو احتفالي وكان سانغاسنا مهامنغو ميتسانو وكان نغاسحرمو حرية حرية كان وانزو كينايزو وانو وارمو حرية nganzo zingarembu dana pistole mana wako moringo wangu unanza na bwe ni mdulo nanza ikadaza yeni wakati so makanga mina nza nganzo kanembuda udo na asalib zijoka ya khatira ومزيه تنبكنا ngena nza. هذا يجب ان يكون لديك دائما بطبيعه الحال. طيب في المحصله اذا كان زنا مدو كان فكره مهمه بان فكرة وكان لازم ما كونسيه وهي رئيس وهي دولة على الأقل ورئيس وهي دولة تسوما دونغو زكي ريلاسيون انترناسيونال شانا مكنتي مجيتابي شمبابي تيتي مفاني مطلع مانغالينا من ريلاسيون انترناسيونال ينداو مدوشندا مwe كونسيه رئيس wakati ya rongo wao wakati ya hadisiyo wakati ya tekelezao fikra shange joka musnad harma alia ya ufikiri ya uhadisi monsi yabili namna mjoko mnikaze konsige na mrejei harmaze ilmu ikao
namna je wandu wakorenga qarar ya dawla sayum jumni kaze conseil no iliri joro har mai zetabu ikaudoriliyo si wakomoro ifikira asasi wakomoro ما في دولة يكاو يفكروا أنه ضرر ما في دولة غانزوي كنا مؤسسة دولة غانزوي كنا زي مراكز التفكير دولة غانزوي كنا ما وانروا سوما دولة غانزوي كنا وانروا ما انتليجن غانزوي كنا ما مثقفين غانزوي كنا وانروا نسيبيا ولا واتوزي رئيزة هاو هرمازي فكرة زون سيبي سيوان بكنا إلى مدخلات زيرينغواز جزي تسوجوا zipangwa qarari ya hii dawla hakadha كان مش دوري حقيسي علم كيف يجوزنا القرار الدولي في فترة من الفترات بطبيعة الحال. طيب لو سؤال مهم يكود للسؤال لو زسبانو كان wewe كتابع wewe كامريكاو كولونيزيوا غاونا حقي وفكيري أو كسينا حقي وفكيري نموذج كانوا يقدمشوا هرمي دنيا هندي لا كسينا فكرة ليبرالي لا كسينا فكرة يا كارل ماركس يا كسينا فكرة يا رياليزم ما عندك أبدا كتجيب وانا زيليو هرمي دنيا ولا تقدم بديل نبقى تقدم شيء بديل ماذا عندك لا تقدم شيئا لذلك عنزو ذكاء وتفاني تكيف وجيانشي نهار مزلا نوكاو زيليو نو إلو هنده فايداه وندي لوسو يو فكرة أساسية بطبيعة الحال سؤالها من ديلو لو سؤالي كاو ديلو نا مشكلة هرمي السياسة مشكلة عم جو بارسا ميشيل فوكو عم جو بارسا أنطونيو غرامشي عم جو بارسا شلبيمبي عم جو بارسا نغونغي مفكر فيلوزوفي مكينيا مهم جدا هذا الشخص مهم لو بارا نغونغي شلبيمبي عم جو بارسا على براندوفيتسنا ولا مكاميروني واساتنا نواساتنا وماروك ما فيلوزوفي وينش وحديثي فكرين نبوك وحديثي ما بعد الاستعمار بعد رجوعها من الاستعمار نمنا جرجو كروار ما هيمنه نسيطر هي اوروبا علماء وكان سوى وفكر لازم دولة زهاو ابا هاي نيوزيلاند هاي مناهج زيلاند ها فكره يكاو دزابانغي سياسه زهاو يكاو وينdelea uso فكره اساسيه وكمور بطبيعه الحال وكمور ونما تكف إنه هادي كاو حقيقة يكا يوتياشوك wakati kao jaru non tabu huan ratingo fanya na ngasina dawla بهذه الأمور تسمو أمسمو دراسة نيمنيفان دراسة خطيرة وكمر خطيرة جدا ما بعد الإنسان يعني كيف ما بعد الإنسان يعني بعد ما ندم هند أصلا ما ندم تسوي سورة رمجواوي manadamu wai baada hapo manadamu juja manadamu wasatena jamaa zetu hindi yofikira asasia طيب namna je akili ya manadamu na mangalio banu wasili no banu sisirilio sisi wakomo ukana sisi wakomori namna jira nzuri fikiri riendese dawla hatu sisi wakomori nzuri fikiri riendese dawla hatu كيف no mahala nikao wanansi wafikirio ufikira muhimu wa Komoro ya dunia namna wafikirio sisi namna rifikirio manadamu wapangao wanadamu wa nyumeni wanjiao harmaila shabaka ya hejinati ya manadamu wanjia washanshi يعني يمكن يشام ماودو مشي منادام ولنا قدرات هائلة كورة هنا زي قدرة لونيزو منادام وجو كنا قدرة يا كيما وجو كنا قدرة يا أسدي يا سيمبا نزونتي بيا تدخل يا علم وما لني كان يوصل وانجيا وهرمي خلق نمنا جوا جوكو شندا ورنجزيت يا منادام وي راح يجلا دنيا
jena mna ikao nga mjoshi yesu mun bukumun wala wandu ikao kwa suishia kwa suona yetub ngenji yawe rengeze wandu wao warengeze matso wafe matso washide wadona warengeze jinati hizo watu sisi ngatoje duamda kana mshukuru Mwenyezi Mungu ngasi harimwe neema pare kabati majika basi kakabje mvua kejanya watu wajofa hanzaya ثم نتحدث عن الحرية. كيف وكما كيف إلى أن نلتقي في قراءة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.